Danas pravimo super sočnu i ukusnu tortu od palačinki. Idemo na pripremu. Krećemo sa ukusnom i kvalitetnom menaž čokoladom koja je spremila vredne nagrade za tebe u okviru konkursa koji traje još samo 8 dana. Imate priliku da osvojite profesionalni samostojeći mikser, dvodnevni čokoladni masterclass i aparat za mafine, krofnice i galete. A svake nedelje možete da osvojite godišnju zalihu menaž čokolade. Sve što treba je da napraviš svoj omiljeni slatkiš, uslikaš proces pripreme uz vidljivu menaž čokoladu, fotkaš gotovu poslasticu i postaviš obe fotke i recept na sajt volimposlastice.rs. Požurite, prijave traju do 5. maja. A sad nazad na recept. Iseckamo čokoladu na sitno i prelijemo zagrejanom slatkom pavlakom. Mešamo dok se čokolada ne otopi i ne dobije svilanu teksturu. Prekrijemo folijom i ide u frižider na sat vremena. Za to vreme preko 3 jajeta dodamo vanila ekstrakt i prelazimo na beli šećer. Zahvatimo, sipamo i sve lepo umutimo i sjedinimo. Sipamo otopljeni puter i prelijemo mlekom. Preko cediljke prvo dodajemo belo brašno, zatim gustin od kojeg će palačinke biti super mekane. Sipamo ga preko brašna, prosejemo sve i nastavljamo da mutimo dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Ide u frižider na pola sata. Sada kutlačom zahvatimo smesu i ide direkt na zagrejani tiganj. Ravnomerno rasporedimo smesu i ostavimo 1 minut na srednjoj vatri. Okrenemo i ostavimo još minut. Gotovo je. Sklonimo sa vatre i sada jednostavno skinemo foliju i kratko umutimo našu ohlađenu čokoladnu smesu dok ne postane kremasti fil. Velikodušno ga zahvatimo i nanesemo na palačinku. Špatulom ravnomerno nafilujemo i ponavljamo postupak dok ne iskoristimo svaku palačinku. Za glazuru nam trebaju menaž čokodugmići. Sipamo ih u manju posudu i prelijemo zagrejanom slatkom pavlakom. Mešamo dok se dugmići ne otope i ne sjedine sa pavlakom. Sada prelijemo našu glazuru preko palačinki, kašikom pažljivo izravnamo i izjednačimo. Pospemo blanširanim bademima i ide na hlađenje. I došlo je vreme da isečemo našu tortu, serviramo i uživamo. Prijatno!